Mutegeri wa Meru TV ni wikendi tariki 19 mweri Juni mugwanza mwaka ni jwangirije 2025 ne rigoro bako ne director na kagita gake kana nkoro kinu itete na mbere na gukenera mibango yonde ya Meru TV nkogwa tegeni tudotoge kuzira na gutegera montu jegie nteto cha Meru TV ogoro ritora kwambita Dennis mutuma muthomi twambiri na ripoti yake gichogo bunge gya Tigania East ni aria mujumbe wa Ntere cha Tigania East Mporo wa Bure akiaria kagita na karia agokarendani ya wadi ya Mekindori nethirito akiuga ati akenya ni babare na kagita kaguthura mutongiri raba kwenda aumbo kwithirwa gitongiria nthiguru ya Kenya nkoroki nethirito gitarairia ati antobara bonde bakurira gitike mujumbe wa Tigania East babatera gutigira ne bakuonania kira bakwenda nikenda bariki kana petigira ndi bakwenda kujukia gitikiu kia mujumbe wa Tigania East kagita na kau nethirito akiromba atongeria bonde ba Ntere cha county ya Meru gutigira ne bakuringa siasa cha thiri na nkoroki urumo kagita na gaka mbere ya siasa cha mwaka ja 2027 Bunge wa shuga mbunge ke Tigania East Mporo wa Bure akeria ruyo onde Mekindori ke shuga mbunge ke Tigania East na wete wageta na mbere kumba kwitha kitane ngwe na thirikari kenda utira kariba iba yeta na mbere kumba kwitha kiguringana mirandi weti na mbere akiwari ngikurano kumba kwithira bakia mogetha baketha becho ke thirikari William Samoei Ruto tongore nene ngikana bakamba kwithira be miruto ruta kia mageto ke peu putikere bwaga patero moroto kwinero mwe tendo be gomi tuna kia mageto no peu National Ordinary People Empowerment Union semen no peu no peu ni kia mageto kila tuitie ni kia mageto kila tara mutiania kila tara Meru ni kia mageto uma ni kia pronto aburi amuro mbana na kinto na nontero wa serikali sitapigana serikali kama kuna ndo serikali babu kando neo ndo serikali imedero ya serikali serikali na ngweyo nani na ngweyo au yakwa na serikali no yompa barabara serikali yompa transformer hala mumbere merume na merume transformer kwa nekana oko ni ala kabuli oko ni ala kabuli ala kwa transformer yao kana wesio otetsio tweri yake serikali ije kwa dhana eturutire ngwe Tonya 27 tubegere right katubegere wrong katubo manto yana odem ndokolo simevia bongwata odem ndokolo simevia manto yele nelo mekolokie kano mengule tokwelano lakini mbere tortero mbio ngwe sababu embalia okwena mtubo balwametwa na beyo togawanya beya kuganya kura chieto bukenda kuga chaporo itoke ini na chieta nara ine kare mtoro nara bukenda tu ikianga bana mudhara na muyumbe mudhara konka bune wachokele onareku no toka tumeringa buga wichore tobya ya korea endue tekete babo bulu kwa gutore nende tenene komporo ate ko rono toka ikea kana ka tenda nito ari oro no tupwemu tureamwe aburia ya gotera ningere nikura na waikia kura akiakwenda Mporo ari akura 33240 ili 33 wewe wanakula milioni 8 inokota kura ngili 32 kana sina Mporo kono loi ko bora bora ko aja mndoni mmedoa pasta kapa yete kuinyanja kura sienu nikenda kitita ukenda kita loi muntu wende ro mwinjoka ona amuria kona yambi ibuje bwa thirwe obuba kwa thire nchokieni renge kwebye no loivyo bende divye imbi wo loivyo ka kwithira no ile kipindi kya miaka 5 wala tena ntwatiania kwantu betu angwa madana mudalime kwira mtu na riti na tene agura me otende tene no twende
abangiro ground tukoinge mucemanione anekero maiki utego muruma kunekero maiki arira ende ndawoja ore iba wakwa ita kuromba ireito iba wakwa kunekero maiki murume keni eko endo ukarira we kabe bamenye bira bitumampuru anekero etena ero ne atubatiania ne urume kwawe anekero maiki nyaru tware agwa kantomato weta atia kuruta na mpuru aromba itogetiania na kuringa ndebe endo murume ri onekero maiki ukiwa ero ambu utearia ukiringa ero ampe utearia ukina ero utearia iba wete tokaria baba ambari karie kana ite atia naombe ikarie tianie karakwa na uchamba ndio kitumite tianie tu okuraruari are yaru are akaware na wekera kilomita 1 na milioni 10 kiori very simple miaka 10 MCA rekana itano era are kansila wanekero milioni 25 ikireito na milioni 25 imunya miaka 10 milioni 250 kenda kilomita 1 kero milioni 10 ke milioni 250 ira ware achiro ibarabara ire kuwegera kalami no 2 milioni 10 wasirie Mporo wa Buri aritie akaita kara kurugara chirachi binenda ne skuru Ruyo primary wonde Mikindori igeshigo mbunge ketiganisti nkiripoti ra Meru TV kumatiani Betanda Msimoturia Wadhirenja Tukirekana na ripoti hiyo yegie ogambi bomba jumbe wa Ntereche tigania East Mheshimiwa Mporo Abori twerekera bonka Ntereche Gembe ni are arithi kuma Ntereche Gembe amwe na tigania ne bombete kwethira bageka gikaro na nkurukiko gwatanyira na thirikari ya kaunti ya Meru arabekite muchamani Ntereche Ndumuru nikenda gutigira ati amabitha ba NPR kana National Police Service barabarikite gwikwa Ntereche ne thirikari ya kaunti ya Meru kukurukira governor wa kaunti je Mheshimiwa Governor Mutuma Ntwithinkia ni atene betete na mbere na gukaria Nterezi kuringana na karibaba kuma riria NPR baretero Nterezi che Gembe na tigania nandi ukaria ne bonekene guchokera na nkuruki akari batithirite bagita sare ya kwithukiro ne maitha pamwe bagita uturo bwawa kugurarwa na ng'ombe kuiwa kagita na kara akaribaba baugete nandi ukari ne bonekene guchoka Nterezi mwandiki wetu Anteto Nkonja Mukiri na arikite na kuthingatira ripoti iu na gututariria na njira intariru ntukutokara kuma askari babe yireba KPR utantu bakwa utantu ng'ambi chaomba kweta kinyarenge na kwethirite kwina rwanga ikoro waga gibokari na kinya wamba bong'ombe muno Nterese ndwanda setiania amonembe ende kuma ngavana Mutuma Ntwithingia aromba kwithira kireta mabitha ba NPR Nteregi ni bombete kwithira besokia nkatho nontu ni bakua kuma riu monkatha bataibo wagagia kana kinya muntu kuorowa ni maitha kana kinya ng'ombe wita rirende arithi baliongirete mabitha ba kenda kuona ara bakinyirete mitaratara yokaria ende ni bawite monkatha ini basokete nkatho kinya tibaki kwithira umbere nene bakilukira mathina nkabo ng'ambe ni kunyerwe lobwa titanyo miaka 10 ethiri ng'ambe oiko muguru toka bere oiko nywa ngathu ng'ambe ko ikunywa toikanatia ng'ambe ko ikunywa likiau ng'ambe kunywa likiundu ng'ambe kunywa ndimwe no tuba security waretera bwana ngabana ya askari 50 na baili Yentukwira apere awura agigicho te ng'ombe mumero yaita kwa hivyo tojo ngatho iminge bwana ngabana twegora ibo boya thine nende twina ciume biire kuma igwe yao tareginya ng'ombe cietu kana mburi ciume biire biguote iraigwa kinyemwe community ya Meru na Turkana Wasawali ile community yote. Kwa hivyo sisi tumepumzika na sisi tunashukuru Mungu kwa sababu apatie nguvu na mafikira ya kusaidia sisi community. Na sijawahi wana governor akisupport watu ya wafugaji kama hii. Ruare na tucogete kithakene ketu ruare ndi woni ndi murethi ng'ombe cia ruare ngathu ikunywete na ruyo ikathama cie area ya ngathu nendo tuna security. Wazee wa Turkana na pia wazee kutoka wa Meru tumesumbuka sana kwa maneno ya insecurity, lakini wakati uli launch juzi team ya security team ya NPR ambayo inatoka sehemu yote ya Meru, tulifurahia sana as a representative from Isiolo. Tuko tore ikurari ko tawalo na tukumbe kinja saburu na amvecha kuraya ko bika yo kijana nto ba kinya ba ko ba ikaita kuntu kuratoria la ng'ombe ikaeta watu eka itoko viato kinya ko viato
batu tutarima area ina nikuo turita ming'au na mpembe ira turita mpara nuntu wa maitha ende nuntu thirikari nireire kuria bai arimi bai na hakika bationa thina nyabe ya kurima NPR ibatwire kuo tiga batatwire kuo lakini bibi terario ni organization na command njia ire kwiki tuma bethe bakiria amwe oyora mwario kare mbere aria wa bari ya michi na bundukiu na begi thirikari batira ombote thiantu abarayo interview na maisha ya antu bakoro aba bainge na ng'ombe igeta na bari okwo na riu bakiari ni bawete kinyama antu yorithi ati bati kwithira ya nkumo siasa itwamwite twenthe mundu eto no mwe muthamburu na nuoro twiro turuyanithia atia yaka yake luga giturukana tugatura turuite aturukana mantu yaka tukwenda yaitira obra yakari na twina chief wina uma muno chief Mwathiki wena mtu wa Mungu James itugwitike twina ngwataniro eu twi kamiti twina gavana tukuwa twewe change tubwithi usalama bo tutekerwa ngai baretere kungana turukana myethina antu beto abatura kwethia mantu yonthe siasa uti muturukana Mumiru tukwari Miru Mumiru ari wenthe tusobote imwesimiwa gavana no ntoba mawera yake tito tubwithia yarawita itubwithairia na nkera antu bara baina siasa na gavana parekana na siasa no ntu ibari ku mbere na tutona mawaya yatuonete mieri emeka sana de gavana mutu moya usukani boyete bati tu atendete for a common agenda totogoreti bwana matile na tu atwatiri manaya ile mweri nikera twakisha welfare antu banite boya mathine yara ibuka iya kuthirwa mbere ya umirome yaomba kubicha system mweka na muntu ompeka kunoa Nkiripoti na Meru TV kumando Murwembe beta mukiri onkonja Nkatho chia mwanya mukiri wa Nkonja nonto bwa riboti utwarekera kiri riboti ingine ariate bamwe bambeo mbithi kuma kaunti ya Meru na kinyaume ya kaunti ya Meru ne bathithitie ndiunga ndene ya chukuru ya Greenland Girls erere ntere chia kanyakine ndene gishobu bunge gya South Imenti niara ndene chukuru eze are barabethagara bari kubethagara bari na kana barabethiri tabagechoka chukuru nyuma yabo okwethira bakiona twana na gwita na mbere na mathomo jao niara mbeo mbethe barabari kiti kuriunga kuku bethiri tabakeja na mataro kathumba arabato baoretie arito gutumira iya wabiao nekenda biga batetheria kiri muturire jao Jeff wagituma ari na report yeu nabo bamwe bantu kembethe kuma Meru barabethirite bagitumira yewa biao kona mugate jwa ntuko ni bakinyite ntere cha kanyakine cukuru yari ya Greenland ale bakinyite nuntu bogwita mataro na kinya gutegera yewa mwanya arito bacukuru eje bethirite bena byom art kinyayo a means of livelihood ntuba kona baraba ingaja livelihood yone ke usani so itokwenda kwenye the alternative sources of income na niyo tujete ku inspire ntuko ye narwa twingwataniro twindora tukari na kurata meshado mingi muno especially kumba ku identify some of the talents ila shumbete ko ciana kire ari beto muno the teenage mothers we tap talents sabu as you can see we have a lot of artists MCs aini bakorebwani sana. So one of the ways to us nayo is for painting niko tap talents ba almost number 3 ke teenage pregnancies in Kenya kwa that means kuna rebange baba inge sana barabamba kula bayenja chao batekomba kweja skuru kana batekomba ku embrace a second chance in life kuna skuru nyingi muno 844 is coming to an end in the next 2 years kwa undengenda bajo kia opportunity eje bomba courage kena bomba kugwata the academic dreams nkuruki ni bakuria thirikari ni thire kijukiria matagaria jake watho aruma bonde nabo bethirite bakethia chari ana banini berenya akagita kao kethira gagikinya kuromba thirikari yetu na atanoshia betu ukona mwana mwari wina miaka below 18 wona mwekuru ujokia as your sister be a mentor ukajukira mwana uja jagintu gas gutumira na gya Kenya nonto the minute wona a young child as a woman
the next minute ye wokamwa mono tugitagaira gintu gigwita sanitary towels kikyo kethiretwo ki one of the challenge area na baba gukira mwana mwarire aga sanitary towels mtu murume akamutumira mwaerie na sanitary towels ewe 50 igatuma nandi kwenda consequences ingi nene cha gutuma mwana uria ageu kana ethwa nandi atukomba kwendera na kithomo na tukwenda gukol thirikari na ndwangi mwanya cha administration bathikire maturene no ntutukua baraba ingi nyaja defilement cha chiari cha ntobao so iwi thina iri nturene yetu bwe bakenda bwe kumi ne bakoria kinya rwangiro gambithania itokuromba inya thirikari the prosecution bara bathukayana ba speeden up ikenda bangi bate kone ote uwo warathithirwa inya ojo noto mugwateke inya nonto te thirikari kuthitha itokuromba the court GBV court emero rakini ete active that okona achiari ibaratejere magamba jao nonto the minute okagaya muchari oigita nejeta kotini kuthingatire gambara mwana we kugwatwa unajua na rules hiyo mudi ya kukuja so itokuromba thirikari make the sexual gender based violence court active. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam tugitara mbere na ndete cietu ni ati timu cia mibira kuma Ntere cia Tigania West ni ciombete kwithirwa cikiamukira uniform amwe na mibira kumania na mujumbe wa Ntere Dagitari John K Motunga irenjire mwa gutikira ati na gukurie iyewa na nkuruki gukiria mantu jegie mbeu mbithi Ntere izi akiamukira nguo izi amwe na mibira urenwe mutongeria wa FKF Ntere izi Dagitari naombete kwithirwa akiuga ati tagarerere ndirire agara gutigira ati mbeu mbithi ne bagutethera gutonya kiri mibira na nkuruki gukuria iyewa bio ni kenda bagathira bate utonya kire mantu jegie gutumira ndawa cha mbogita na nkuruki gitonyithene kire mantu za mainge jaraja toko batara mwende olaibuni kuma Ntere cha bure nethirita gitobangania ripoti yu na njira intariro. Mumbunge wa Tigania West John Mutunga na chumirite na kwayana mibira mona nguo cioche thakire timu cia nthaka ira ciumite gicigo mbunge kia Tigania West akiwa arithithia wire njira imwe ya gukiria yewa bia mbeu mbithi wa mono tiela bati utonya kiri winyangia member of parliament na kiri umwe baraba promote michetho kenda youth betu bakethia baina engagement kana bethire baina untu bra kubithia batika ye kwithia ku engage na mauntu bangi ndagirenda bagurira uniform aja bagura mibira na nende tuli au present mibira na uniform na consort nabo na tongeria bo pa captains ba club nikira tukomba kuona na ligi yetu ya chethwa na nkuwera tutite mbere tukaire kubanga ora tukeya kwithia twina finals tuchwengestira komba kuya ki finals umwaka na beli be batwatirie ngwe ya kueria uchangira izi love bini kende bikomba kwithia bina kagina karaka komba kwithia batumira igitara michetho tuwitikaniria kinya together twina club kireketha ki number 1 twai promote outside the county kana within the county thai twina club yetu ithatu yocheza county kutwa ba support ro kumbikika nikenda bakaomba ku thitha na michetho mega turagurire uniform different kiri lab 16 kutiro bakaomba uchetha club kimwe kina kigirite ngui ikwanene na kingi club kia Lindesi yo form liturali na utethio kumania na CDF tureza twina club 35 vyari na 79 vya men vya football hivyo twasupporta kikurira uniform kubara mibira na mantu yange yeu lakini ingwetikia mashindano ya dhara mashindano ya arikwari ndaka kwa ndaka kuno ndaka ile orende ligire kuendelea dhaini andaka ibonto kona ndaka kiao ni mantu ya mukiri na kuwerwa ko nene ne arungamiri ba FKF kuma Tigania West o amona kapteni Bairabu biba gicokia nkatho cia mwanya kire John Mutunga. Tunashukuru sana kwa sababu amegundua kwamba vijana wanashinda na akajitolea kuja kuona ana bridge ile shinda ambayo wamekuwa nayo kwa muda, kwamba atatafuta mbinu na njia za kujaribu kutatua hayo matatizo. Nataka kumshukuru mheshimiwa kwa sababu ya kutuita, na tukiangalia vizuri tuko na uniform ambazo tumevalia kama players kutoka Tigania West. Tunamshukuru sana. Nipongeze mheshimiwa. Hizi nguo tumepata zinatusaidia sana. Ukikuja kwa hizo clubs zetu kuna wakati tunacheza hata
inabidi hata tujitafutie tu, lakini kwa leo tumepata hizi nguo, mpira na I hope mheshimiwa anaweza fanya mengi zaidi. Mutunga na uretia mbeo mbethi ucirania no tonyera utumiri bwa ndawa cia mbogita araritite mukana yo murito kiria siasa baraba utumira mbeo mbethi kubwithia winyangia akiwa na baba batere kumenyerwa nontu ni bo atongeria bantu kucieyete tukuromba youth bonde bethe bena kanya kau kakwengeji na kimantere bakoni bareke kwengeji kimantere ati bakoni rito ariana batu etwera yo kucho kuru na lo ukucho kuru bwe ya kwi ukuru akura tu abwithira kugenda kwa mulevi ndio utakinya itanyara tuwa kurumbe mbere barua roncho bila kina yakuru nyancho bitana ba nyancho bi tugurana betu by the bena nidhamu enja bachieke na wethi bo by the bena wethi bo wega nikenda bakombo kura wega ngenda kusisitiza kabisa wanasiasa batatumire ananyi kanana baraba tina opportunity ya kwitha bena ngui kiri kuthithia maandamano ka kuleta walifu kirinto byantu na maisha yantu na bahatarisha maisha yo antu bamenye maisha tiriaso maisha irimwe naomba kumiro kitho na kioge tho ichithete ate alafu weto kathunwa ni mantu ati sawa itukwira wanasiasa bonde ukona mwanasiasa ukuwirirwa mantu amathuku yongoro ameteua maandamano hiyo ilikuwa imesucceed vizuri sana yani hiyo waridhifu ilikuwa mzuri tona waridhifu boya mwanasiasa huyu muntu tena bata nantu na muntu tena bata nandie tuendelea boya akireke John Mutunga na tongethetie mantu ya ruarua yaraya wita na mbere mitandaone arako kwerekana mbunge ba kaunti ya Meru batewiritwe nontu bo Rais William Ruto kuwata mbaru wari gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza untu Mutunga kwa nteto ine nguto na gutena rwaria yaro kuma kirigaro ya rais akiromba baraba gutambia orongo kwimenyera bo nene tena ine official communication kumakiri president kana ki deputy president kana kumakiri presidency muntu ro athariririe ndeto ira au akanyoni muntu na kanyoni muntu is neither here nor there kanyoni muntu kaburi kuwa Dr. Mutunga nkamega ri wendo ure manto inda atumire kuma ofisi ya rais kana deputy president kuto tena official communication ayo kada kuna official communication ni irio kiama kia tongeri ba Meru bakarathi ba chiunko ne manto yabone inakaumukayo ni mbibi kuendekana imbi tumite pengine kwitha kwina development utereru tukungana abo kana tutungana right now te comment bakuwa uno ntukua mantu yeu mwankane ndi rumors kiripotera Meru TV kuma Tigania West mbeta wa Mwende wala Iboni mutegeri tudura tugutagagira mantu jegie kithomo arakiri mambura ja gutagera mantu jegie kithomo ndene ya cukuru ya Machungulu Sukulu KK Egembe Centro mubango jaracho kubanginese kanisa ya Methodist ya kanisa Egembe Synod gugurukira mu Bishop Gerard Kithure Ntereche Egembe Centro amana mujumbe wa Ntereche Dan Kieri na kuruki MCA wijikane eta Dan Ntaragwe ni bombete koromba ashiari amona kadiba Ntereche Egembe gutikira neba kuigika kithomo na kuruki kuwata mbaru ana bonde baraba gweta nambere na kithomo giki kagite ne kaukire mambura jaja ni bedrete bakiromba na kure thirikari nene gukurukira thirikari county ya Meru gutigira neba gochwa ntaira chionde cyo gutigira ana bonde barabere ndene county ya Meru na kuruki ndene gishiko bunge kiu kia Egembe ati neba gweta chukuru nikenda bageta nambere na gochukiri ndene ya muturiro jao tuwatanyire na mukiri wa Nkunza kire ripoti yu. So please to yukiani kithomo kina value. Ni Bishop Gerard Kithure wa kanisa CMCK Egembe Synod araithirite na kiatho kia koni mantu ya kithomo kira kithithikite Machungulu Nterese KK Egembe Central awete weni mbunge wa Nteri Nwendani Kele Karitho MCA wa Kuntuko no Morris Ntarangwe amwe na atongoria bange Kathumba bonde bakiariri mantu ya koni kithomo na dirende bakioria aciari mukathaini italiereo boye na bombe kwithani bakumenyera na bakumenya baweta skuru nonto kithomo nikyo kiokuria mwongo wena poor parenting kuremwa kumenyera na beto bwea bai kinyasa mwea tukanjirio banjenda ingi kenda turilizana nabo mapema bamwe twabera itaibo kaurwe ona muthakathi ongete waku wote kwenda mwira rekose tha mwono kwa rekose tha mwari okwa ukibwa rira ringi no gaekirwa nera na bakua mbo kayoyo kare thina itumenyera kaleka reko kaikairia ndaka kakarewa kuboromba yetwenere Jesu tusapotiana betu kuthoma
tusapotiana betu guchiethia self reliance. Ukethwo tiomba wiki secondary school, chiomie wiki vocational training. As the church, we must continue being the torch bearers in education. Our major objective ni kuhakikisha watoto wetu wamesoma, wamepata masomo mazuri na elimu bora, sio masomo tu. Kato menyere mwana daira kai kanini mwana osakotera utumba kwa mwana okurema kato ira ne omasiari imbi wasobo to no bishop ya mtu agwe yakwira mwana kona andemere. That a shame. Do batu go take care of your child. Kwa unya kuletana shukuru ka thina muciari wa gwite kura mpengo mwana ga grasi na mpengone no nto kithomo gya kura utina umongo yu witite na ito kwenda ucina na kenyenge na batu ara kuthomethiana ba kuona Kenya karo mwana tukura kuthomethiana bara bange ba thomethia tuco kulitana ni ari mu ba miongo enge machiwo ba miongo enge askari ba miongo enge kutyo gote mundu eto andika wa kuno monga to ige kithomo na tugia kipaumbele. Oriu bakiari ni bonekiete kinya kuolotela muno muciari wa ntomurume bakiwate aciari babaingi ba ntoarume ni batumite kinya na baremo ni kuthoma nontu ni kaba kwaruka ngwecio ya aciari. Poor coordination of stakeholders. Batu tote we coordinate boya to stakeholders omuntu arenda kuithetera wewe ngwa. Let us join together and work together. I will ask our clergy, men and women, to preach to our parents to ensure that our learners continually come to school. No ke akulwelia kithomo yetu ntoke weta down kaba tu arume turatwire kure a responsibility yetu. Boy child bogwana event zionze cia bwetu wao ndwimbo kila kitu indagaki ni arake bakwina na aribo bo tueleza anta twacionde itokorwa mathaka cietu aciari na watu akuru tutete aciari ituteteana kanisa no gethania iguru age baigo te mwana ugethania kanisa na atu yana ni iguru 85 na aguru be butini oginya na ba mathaka bonene no ndo ba watu kanisa na le mando ni kaya te yaro meya Mkiripotera Meru TV kuma Machongolo KK Gembe Central Beta Mukiri Onkonja Mutegerie wa Meru TV mbetikiriana na ndito thero tugitagagira munini wa governor wa kaunti ya Meru wakili Linda Kiome tuthiro tugitagagira muturiro jowe kagite na kare ambiririe gutonya kire mantu jagi otongeria kire mantu jagi wakili na nkoroki arekiria gitonyaga ta munini wa governor wa kaunti ya Meru MC Mwitonga nethirito agitinga taira rugendo rwawe na gutuba na report yu na njira intariru uria wijikene Jarinda Kiome na noe deputy governor wa kaunti ya Meru nomenya gutariria rugono rwawe uria aciarirwe aria akurire na nkuruki aria akurukirite Mwankira na Arua. Mimi ni mzaliwa wa hapa Meru County. Kwetu nyumbani ni pale Makutano, kunaitwa Nkoune ama Kinani. Nilisomea my early childhood education pale Kaaga Primary School, ambapo nilisoma kutoka class nursery mpaka class 4. Nikahama nikaenda Bishop Lawi Matthew kutoka class 5, class 6 nikaenda Meru Junior Primary nikamaliza mpaka class 8. Nikaitwa shule ya Kieni Girls High School, wanaita Sacred Heart Girls High School Kieni. Nikaweza kusoma pale miaka 4 form 1 to form 4 na nikamaliza, nikapata grade mzuri. Nikaenda Moi University School of Law Annex campus na nikaweza kumaliza my LLBs in law. Wakati ambapo nilipotoka hapo nilienda Kenya School of Law kulingana na sheria. Nikakuja hapa Meru tena kufanya practice ya sheria. Nikaingia kwa ofisi ya judge ambaye sasa ni judge, wakati huyo alikuwa practicing advocate, the firm of Charles Kariuki. Nikaajiriwa pale, nikafanya kazi miaka 2.
Sasa nikiwa pale mwaka wangu wa kwanza, judge akaniambia, wakati huo alikuwa wakili, lakini wakati huo pia alikuwa the chairperson wa the Law Society of Kenya in Mount Kenya region. Akaniambia sasa sababu ana exit aniingishe pale. So nikaingia Mount Kenya Law Society nikiwa representative wa Meru Bar, na pia nilipata encouragement mingi kutoka kwa former speaker wa county government Meru County Assembly ambaye ni Dr. Kaberi Arimba. Pia nikapata encouragement kutoka kwa Mheshimiwa Kirema Ngoshine, na pia former women rep and former ombudsman chairperson Mheshimiwa Florence Kajuju. Wakaniambia njia ya kwanza ukiingia ukiwa wakili, afadhali uanze hizi siasa za mawakili na mapema. As I rose through the ranks, nikakuwa chairperson wa Law Society of Kenya Mount Kenya region. Nikafanya term zangu 2, na hiyo wakati Kiraitu Murungi ndiye alikuwa gavana wa Meru County, na alikuwa ananisupport sana, na pia alikuwa anaweza kufund my campaigns za Law Society across the Mount Kenya region, sababu ingebidi niende nikaombe kura Meru, Murang'a, Kirinyaga, Nyeri, Embu, Laikipia County, na ilikuwa inahitaji pesa. So alini support sana. Pia Kiraitu Murungi akanipea position hapa Meru Teaching and Referral Hospital, nikapata kuwa vice chairperson wa the board Meru Teaching and Referral Hospital. Pia nikakuwa chairperson wa the finance committee ndani ya hiyo board. Hivyo pia Mheshimiwa Rahim alinisupport, akanipeleka pale Meru National Polytechnic in the docket of the leadership and management, nikiwa one of the council members, na nikafanya kazi pale mpaka mwaka wa 2022, ambapo niliweza pia kurise in the ranks from the chairperson wa Mount Kenya Law Society. Nikakuwa chairperson wa all the branches in Kenya za Law Society of Kenya caucus. Sasa pale wakati Havi walitofautiana na council members wake na koti ikabidi ingilie. Rouni rogono romonini wa gavana wa kaunti ya Meru wakili Linda Kiome akionania orea dhirito akiambira kile mantu jegio tongere ndene ya kaunti ya Meru. Betikiretu dhe tukitakagira ripoti ingi gia mwoshi jomwe jira jogichumagiria na kuromba Kyoto nyuma ya bogutigwa ni umwa mwosheri wao. Kagita na karea gikundi kingi gichumirite na kuga ati nibo nyabo bethirete bari ndene ya mwochijuju kintu gakiretere ntangurutano nkuchanio na nkuruki bethira bagichumbura na kandene ya mwochijuju. Ripoti yu niyo eji ni kirigana kieva gikinene aria muciari umwe ombete kwithirwo agikua na omba kwithirwo agitiga ana bawe ba ari muciari uria uturite atina mwene atina mukuru ende mariga na ndene kumirite ndaka imwe cikuga ati ou ni ngina wao na bakambiria kuga no mwanka bagitange munda untu bau ni botigeta bainge na kieva na gwikaira kunene ni bakuromba thirikari yombe obakaria ni untu bariuga bobo batabona. Kometa Caroline Makena kuma Kirua na ari wand mantu jara jandigaretie mono I mami orakwire after 2 weeks DC are aja na ndaka iziri kuga icia mami na ntachiona nontu ntorete aja ntabona burunya riu mami atorete bateza ke mami bakiuga imami wao bejete omukethia kana bamureterete gintu mantu jara jama kirindisi na mandam kuwekera ngare mwanki bakeja last week mami atathire 2 weeks bejete kugainto bia mami na ndendoria thirikari entethie netegere nontu antu bau tuturaia munda jo magamba miaka mingi na mandam wau na chief na retired chief urare ariku antu bau ntabona inyega mbene ni ai motori ni atori bantu araia to batukia kwa epo bagatukia kwa CND sister regete ataitu na rastire thairio antu bakumira bakiuga iba mami kento kenge gya kurigaria na kila kitu imanda mwethere ize na nokona aretumira corruption ama athirine antu bau bakeza mwankanja Wednesday bakweja bejire bethirana beku bakoria na ina bari bero anteku batonyere mwanka nyomba
batonya pauma mwarijo paumira jojonge bakiuga anyomba ikatharua na into bajukie. Unbeta wa John Murigaria na unika kande muturi ango kampendre tuine karo na mudhoni na mamiowe na masi no kande amakire ne cho eso kigo amto bejete bena ndisi na chibo kibake bakiuga bate kumenya anga kauma nganda urete mundo irigo kumenya na pambira na ndabera nta urete na irigo na nta bona nta bona ndo bamburio dura korona korona kunto twendo no twembi nedra mboni mwanongi na nta bona ku na ndibatika bauga bikie agreement Jumatano bamburio demande ko dabera pambira bikie Jumatano non baterete ntego bakeberete karo non tunyantu ko bambere anda ateri kuwa and na agreement na karo nto muona bambere ambezura kende kwa chibo Jumatano dainya kenda bikia agreement na ntare kiobo na ndene njeje kuma ndachiarirwe ina bare gitare umami arari moyo na mami arakwire na miaka 72 Marieto mbetawa Masio Muthoni. Ini mamio kwa mamia atathire byumye bithatu amamio. Na kila kindigaretie indisi na manda mukwiza ntukwe aramisi. Bejita kuga internet na bau bangi mtake wingi cia Muthoni. Igo cieta cia Muthoni. Lakini tutabona kuma mwanene. Na undi na miaka 40. Na ndaero to ana ko. Na mware okwo mbere na miaka 21. Mamna aje tu trip ithatu na tutabona. Kimbecha kimbajo cionthe ki kwewe inyandamu mami akwira arathira irindamu tugeta twamwitira ndamu na inya batakinya muciari nyume kuthikwa ona biumia bithatu bitathira na imariga mbeta MC Mutonga Meru TV Mbetikire twethira tukiringa gataruga tumwe ko twerekera Monka County muturira ni county ya Kanithi ni ara aitithia boda boda ba sub county ya Chakariga neboretie kwethira bakithingatira mawatho jonthe ja barabara amona bobo neboretie kwethira bakithingatira mantu jege gwika muthithu nikenda bagitethia kiri muturire jwao mantu jaja jari tukagitana kara gukare na mambura ja gutigira ne bakutha mbecha cie gutetheria mantu jege kugura munda na kuruki kwaka OBC amona kurugura kithima kia maguta kiria gikomba kwethira gigitetheria akarikana abiashara ba boda boda ntere cia Kariga ndagara wegona arina ripoti eu Intuwinke gake chakoroka nyuma ya seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi bandamanita na musiasa Nicholas Mwangi kuma wandi ya Chakariga bombire kwethira betethi mbiombire kuma Nkunguru tuwe ya munde nabo bandamanire ntere cha Chakariga gutetheria ikundi bia bonda bonda araba kuruthite arambe ya kugura munda wa wakobisi amona gwikira spare cha bikibiki na mona gwikira kithima kia maguta Nankwewa kelero kienu ndewa kwamwe bwebo wanaizete no kula manto mama de magatu manto mankwe na momo ndama tigira de woro monga mwe Chakariga mwe mbulinge jeki tore na matato ilika umagatu ndate tu yeda Nairobi wa chai kundigeki nambwere achiari na baba yabo tena to bonde utire mundu ge Kenya weta economy ya ndi gurta tiga boda boda Bana boda boda hoya emuntu turiaga nutuba gutetheria ndaka cietu iracira ikundike boda boda bamba ukura bakara bwega ikere arambe no sene tagata yenyeria thithia ba bonda bonda gitumi gia kwethera bare na gikundi kwa mandaka iro chiakwa cha boda boda thirikari tirutamu kwira na muntu umwe ukaenda thirikari gutethia bukagwata na antu were bathatu batano ungane buthi kwa thirikari gubera thirikari twina kanyamo kanona njobo dutethia tende gikundi giki ya boda boda webe wanaizete kuma kitheno mwaka manyaki hiyo ndio heshima kubwa sana hiyo kwenda mbirira governor honorable Onesimus Muthomi Njoki ripoti yenu ayona gikundi gia Chakariga boda boda gikundi gia Chakariga boda boda Njoki aja bone abo bangira mebango atetheria gikundi gito aga kiuria polisi ba traffic gutigeria bakurutaniria wera bwega na thithia ba bonda bonda na kinya kiuria thithia ba bonda bonda gutigeria bakuthingatira magwatho ma barabara
naenda areria kinya hospidi nderia kinya traffic ndabera ndakacheto mosmos nondo sana wedo kwethera muntu bikibiki roko bete wetina muruku marokereka manyakiye yanga kamarandi yanga materi ketheno ngatonyanya kwanga ko wekinya ora muturai arabu endende kwethe muntu barabaria kwirarete kanyamu utuwa muntu botiwa thanarwe lakini nati itomekishwa kwamba sheria chote kwa daga chabi kitu kwetata tuwekera bikibiki meado nontu bikibi tena meado kadhi nyotu bikibi tena saide miro tini ngwingale so mantumam basic kidogo tushughulikire na ingwete garamo ya munde tungote toto kodaga kando kanda kura kedakara mantumu mange monde to achoka tokara de gurukaire tore atongoria tumebo moto tutadadia gambe twanana kiria kare gutigeri bako watambaru thirikari Kenya Kwanza obo kurumanga babu modanyara obo kurumanga babu modanya obo kugera koma abo kuronika na modanugu ene muntu weta wa Ruto imodonua nisa sawa na himunya ndo tunatoatere mwana wetu kudora wao wawe so tio to tia fodi kuruma Ruto to tia fodi kuwa one time wetigerete ndo tukauro waka ko kama mwana wao Ruto na toatere mwa jero baba kuwa tutam kuma jakari gagecigo mugekathara kankiripotera Meru TV ritokambita ndagara waiguna Mutegeri kumane na ripoti yu ya kaunti ya Tharaka Nithi ntereche cha Kariga niangwikira gatanta nteto chietu cha Meru TV weekendi na kuroki iri ntuku ya Jumamosi bethiro ngekwandagera kagita gakega oni bambitaga Dennis Mutuma Muthomi bethiro ngekwandagera utegeri bobwega na kuroki weekendi enjaga